but it feels like I can't get enough of you. All these men are trying to get under me, but I can see, 'cause all these memories are coming back. Searching for someone that I can rely on, trying new best, but nobody else is warm. I'm tired of going in circles and circles when I just know that nobody else like you. Hey, now every time I feel like drowning, I can keep my head above. But hey, now happiness for me is you, 'cause I can get away from love. Come and get it before everybody. Show me that I wanted somebody. Make it better this time, otherwise I'm running, 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 running. Come and get it before everybody. Let me have a sip of your body. Make it better this time, otherwise I'm running, 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 running. Running, running, running. Gotta keep on running, running, running. Don't waste my time, just leave my mind. Don't wanna count the sleepless nights I lost on you, but sometimes I wanna fill you up above. Said I'm not gonna call, but all these thoughts are getting me. Then I just realize where I'm again. Hey, now every time I feel like drowning, I can keep my head above. But hey, now happiness for me is you, 'cause I can get away from love. Come and get it before everybody. Show me that I wanted somebody. Make it better this time, otherwise I'm running, 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 running. Come and get it before everybody. Let me have a sip of your body. Make it better this time, otherwise I'm running, 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 running. Running, running, running. Gotta keep on running, running, running. Running, 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 running. Come and get it before everybody. Show me that I wanted somebody. Make it better this time, otherwise I'm running, 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 running. Come and get it before everybody. Let me have a sip of your body. Make it better this time, otherwise I'm running, 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 running. Running, running, running. Gotta keep on running, running, running. Don't waste my time, just leave my mind. Ieu, Kaixo, Gabon, Gabon, Gabon. ze moduz? Ondo, Ondo, eskerrik asko ama eukitzearren. eskerrik asko hiri motel, gonbidapena hon hartzeatik. Genetzate, jende berrixe eta gainea, igual interes berri bat eukilik gena topatzir ez gerra zaizeten. Zanaiat, usteat aizela lehengo gonbidaue sesioko musikari bezala zein lehikiuna, hori euk esan de. Hau, aipau erdia, hori, introko atxu diaun kantu hau, euk azalduko dugu, nundik noa pasaudan, ze... Bai, sin más, hori, ni hemen Londresen bizinaz, eta hemen nabil musika ikasten. Eta, sin más, neska horrek kontakta bestan Facebooketik. Eta, sin más, bueno, si necesito un guitarrista, vale, va, ondo. Eta nik eskatintzat, oye, ¿me pasas los acordes de las canciones? Eta neska, es que ez teko das. Nere produktorak deko, si es como, vale, empezamos bien. Eta gero berben gendu, eta, bueno, ba, ingo dugu arregloak eta hori abesti zentzako, eta neskak, zuk joizu abestia dan moduen. Y es como, a ver, o sea, abestiak ez teko gitarrarik seguzu eitxie, orduen, ba, hori,
hartu, osea, ikasi neban hasikera, con un delay ahí, holan, fakeatzeko pixet, eta aurrera, eta gero, pues eso es un poco a lo que la gente se enfrenta, ¿es? Gentiak esaten dut, Josu abestia, es como, ya, Ja, traen risa. Batez be, nivel principiante, estudiante, hori. Baina hori, a ver, igual estilistikamente ere bai hain pop, esan bai hau pop de ordenador esateko era baten, claro, hor gitarra bat sartzie posible dek, ez? Baina, claro, askotan ez dakik nundik noa o ze... Neu adibidez, claro, raro sentitu benitxean, nik uste. hori da movida. Gero esaten dutzu igual, pues, quiero rollo normalien funk eta rock. Baina, claro, funk, ¿qué funk? Get Lucky de estos, o nos vamos a los Meters, edo... Eta gero rock gauza bera, normalien jentiek esaten dago rock, nik jentea rock esaten dagoenean petxetan dut fiton, extremoduro, igual estopa, olako gauzek, un poco simple, akordiek, eta hori. Eta gero beste gauza bat, harri ukin behar dozu, jotzen dozu nien olako neska bategaz, edo neska mutio, dena delakoa solista bategaz, ez da zure bola. Claro. Bai. Orduen, nik, si no te enteras que estoy tocando, he hecho bien mi trabajo. Nik beti esaten zat, osea, ni hemen nago zu ondo sonatzeko, a la gente te la da igual quien yo sea. Ja. Orduan hori, a ver, pisa complicado da, porque si te haces una, o sea, es pop que no tiene guitarra, ¿qué hago? Orduan, bueno, pues, hori da justo ikasten dagoena, eta guzteten jatena da, que es problema bat den bezala, ikuste zu problema bat, eta zelan ematen zate emaitza horri, o cómo lo saco adelante. Y, ba, bueno, a ver, yo creo que a veces funciona itzen dabe, eta gero hori egiten dugu beradeko gazti gehiago eta holan, y alguna cover, y el show está hecho backing tracks, obviamente, porque si no, o sea, es que... Baino, bai. Bai, azkenin kasu hortan backing track disparau, beha kantau etxegi da poco más. Eta hi akordi jotzetuk pixket bateko, en plan, betu musikari bat ekarri diat nerekin, eta jazta, ez? Literalmente, hori da lana, o sea, haces un poco... Ganera, berak ez daki bez ze parte gabiz joten. Ni yo ni nadie, berak bakarrik entzuten dau... Azkenien, a su bola. Mientras no le suene raro, ya está. A ver, esan behar da, hau neska honek, Romanian nahiko handia da, agertu zen Romanian HBO-n programa batien, eta igual ukingo duz bolo batzuk hor udan, baino... Una voz que flipas, increíble zelan abesten dauen, pero, claro, es que no quiero ser malo, no. Normalien... Euskera tetzakik, ez? Orduan lasai, orduan ez diat uste enterauko ani hemen zetzen jeun. Ez dakit zinen dagoen ikusten, baina, a ber, egize da, adibidez nere unien, dao... gap, separazioan dize musikariek eta abeslarien artien. Normalien musikariek alde batetik, abeslarisek beste alde batetik. Claro, horrek ez da laguntzen, pino bape. Eta movida zer da, pues que... Osa, nik adibidez abesteko tekniken gaitxik, osa, esteko idea putarik bez. Y a mí me gustaría saber. Gure badoz, igual egunen baten, hola da, UMD, zuzendari musikalizatia, jakin behar duzu dan hartarik. Bai. Orduen gure irakasliek be bai, batez be abeslarien ikasliek, oza, nik entzun nintzat neska bateri esaten, la música es problema de los músicos, nosotros vamos a cantar, es como, a ver, tío. En una universidad, tío. Abeslari profesionala. Profesionala mis cojones. O sea, es. Eta orduan, ba hori, azkenien neska honek superrondo abesten dau, eta egize da, si le cambias la... No da, ki... bai, akorde tonala. Hori, tono eta hori nabaritu itzen dau, baina bestela nik zen nabien joten esteko idarik bez. Eta horrek be bai ematen dutzu pixat, nola da, askatasune gure duzune ekartzeko edo eitzeko, pero a la vez gero ezin dozu landu beste musikariekaz, porque ez da nire lana esatea bateri joleari, oie, behitxu, igual itzen badugu hau lan edo... Ja. Ezak, ni... Ja. Eso solan eskuak pixet lotute. Baina, bueno, yo que sé, experiencias de la vida. Bueno, etzaiat ikusi aldekin inoiz gitarrizketan bat, baldakikien más o menos nola jutean asuntua. Lasai. Es que izaten dira martitzen itan, eta martitzen dian beti ensaio, tío. Ja. Baina, bueno. Ez, pixkat jakiteko ze puntutan joak egin dinamika nola izatean. Baina hori, normalean lau atal egitezkiat, atalo egitako bat izatek pixkat
konposizioei buruzko atala, eta pixkat, ia bilen taldei o taldiai lotutako gauza bat, klaro, ire kasuan igual pixkat diferenten berko jau, ikusita, hori, artista bat daño gehiagokin abilela, eta igual musikan beste ikuspuntu bat eskaini aldekela, igual jungo gaituke, oin hasi gaituken tipo ontako gaiei buruz hitz egiten, baina, lehenengo bai eskatuko jatela betiko galdera dekela pixkat eure burua aurkezteko, esan dek Londresen bizia izela, baina bueno, nungua izen, ze harreman daukeken musikakin, haude noiz azitzan, zeatik, eta pixkat hor ja euk azaldu nahi digukena. Se haitxik, esa va a doler, pero ya llegaré. Vale, a ver, nik nere proiektuan nabile itzen hemen, movida, enbeste urte hostien, bueno, ya llegaremos a eso, Euna egen bezala. Ez, lase, ingo guber, aurkeztuko naz. Bueno, ni Imanol naz, Ari Horragakoa, 30 urte dekodaz, Londresen 6 urte daroazia, izetez argi teknikaria naz, eta soinu teknikaria, hau da hor Euskal Herritik ibilinaz asko, baina, bueno, COVID-a etorri zanien, izetez nire bizitza zegoen, pues, luces a tope, justo aukine basan bolo pare bat oso handizek, Dubai, no sé qué, grande, Hostia. Eta ni pentsetan eban ja nire bizitze, horre hasi joala, eta patien martxuen, sorpresita para todos. Eta orduen, pasan eban kuarentena osoa gitarra joten. Eta, bueno, ni gitarraga hasi nintzen joten 11 urtegaz. Bueno, elektrikoa, gero urte bat ineban klasikoa, pero sin más. Eta, egiz esan, naiz eta proiektuak ez eukin, edo esaten dau bedroom guitarist. Inozen azpare. Osa, nire lagun asko hasi zian nigaz, eta ninaz gelditzen dan bakarrik. Gelditzen dan bakarra. Eta, hori, iritsi esan momentuan, non piensas que tienes todo, de repente no tienes nada, eta pentsetazu, hau da nik gure dotena nire bizitzako. Osa, isetez, nire lana asko guztetan gazta. Osa, nik posik itzen dute argizaek, soinua eta danarakoa. Baino, segaitxik ez probatu hau. Eta, simaz, aukera izan dute hemen ikasteko, eta nabil hemen eitzen gradu bat, 3 urtekoa, de Popular Music Performance in Guitar. Musika popularen gitarra. Eta... Zeakin? Osa, ze titulazio, ze... Joder, nitzik gertatzen. Ez, eta 3 urteko... Hemen da bachelor's degree. Vale. Baina, movida da, karo, nik gero hau erun nahi dut Euskal Herrira. Movida da, egin behar dut master bat, pa que me convalide una carrera, porque izan behar dira 4 urte. Claro. Pum, marrón. Eta hori, sin más, eta, bueno, nik hori txikitatik beti kotxien musika eta dana, eta nizanaz super metalero, en plan, a lo bestia, en plan, a lo super bestia, eta gero, justo... Hanik uste hasi zala Plinigaz, edo Plini edo Periferi, bueno, gehiago Plinigaz. Plini 19-20 urtegaz, jasi nintzen pisa sartzen al prog, eta, bueno, ni izetez thrash, death, topera, black, black, casi que no. Behitu, justo beste, bueno, igual duela biledo, nola dau Emperor One by One, hori da, ezak da, diska edo tal, abestiza, y yo, esto como mola. Eta da justo entzuna duten diska bakarra, baino hori. Eta gero hasi nintzen progegaz, eta ja progen hasi nintzen que si teoria musical, que si tal, que si no sé qué, eta egiz esan metal ja gitxi. Baino bai rock asko. Osa, berri txarrak adibidez. Da. Eta bai justo azken aldi hontan nire bizitza gaitxik edo nire lana gaitxik nabilen entzuten asko pop español rollo hori estopa, fito, extremo, porque naiz eta musika igual izan nolan lo que más tal, es que gitarrak bertan izaten dira una pasada. Eta ematen dutzu beste ikuspuntu bat nola profesionalak itzen da bien lan. Rollo, igual, zuke estudio batean gure baduzu lan egin, azkenien zurik ematen dutzu bateria eta bajoa. Eta, si tienes suerte. Y haz tu algo. Claro, azkenien abeslarize beti azkena da, orduen, claro. Jetan hain de matezio, ez? Hori da, imagínate, orduen, claro. Cómo trabajan los profesionales, ¿no? O sea,
Eta, pues, adibidez hori, Estopa de Strangis albuma entzuten baduzu, eta gitarrak, tio, jazta bakarrik partiek, baizik eta nondik sartzen diran, non dauzen reberrak eta delayak, porque zuk, ez dozu bakarrik jo bier, gero igual eman behar dotzazu, oye, pues aquí un guay, igual entra guay, o un chorus, o lo que sea. Orduan, hori, zure tonuan jakin beraz eukin behar dozu denbora guztizen. Eta hori, yo que sé, hau nola da, el de Pájaros de Barro, Manolo García. O sea, tontakei bat, baina entzuten duzu lehenengo diska, tio, flipas. Berak bakarrekin dauz letrak, porque puta mierda bat dira. Baina musika, fuatxa, letrak dira terrible, tío. O sea, dices, pero esto, ¿qué está hablando el pavo? Baina musika, tío, increíble. Eta hori, da, justo azken aldi hontan, hori, fito asko, ez dakit, eta gero hori, nire proiektuan abileitzen, movida, karo, ni sartu nintzen en una espiral de no quiero hacer metal, porque me suena repetitivo, que etxan ona, beba. Eta orduan, hori, berri txarran etxako da eredurik onena, porque dekie, ez dakit, hori eskuak diska, ez? Eskuak edo oreka da diska, no? Jaio musika hil. Jaio musika hil, bai, eskuak dek hirugarren diska. Karo, zuk ikusten dozu talde bat, azten dana, eta loba gaudezetarako amestu, eta urrengo abestiz, edala, jora, zau, hande bat. Ja. Y te llenan el Wizzing de Madrid. Jangoikoa eta legezarra, txagal. Hori, ez dakit, ez da, dekoz pop movida asko, baino zelan dago ninge, inguruen, kero, tio, egon dira grabatzen hor, estatu bat. Bai. Entzuten da sus diskak, y dices, hain gutxirikin, zelan etxein dozuan beste, tio. No sé, me flipa. Orduen, hori, asinaz, hau nire gitarrera kase batek esan ostan, zuk gure badozu, ez dakit, pertsona baten moduen, sonatu nahi badozu, inbar dozuna da, bere influentziak ikusi. Orduen sartu nintzen, igual, fumantxu, un poco, kaius, dalako gauzak entzuten, eta me gusta, las voces no me gustan nada, baina musika bai, orduan hori, pues el pop y el stoner, rai, combinando un poquito. Eta hori, tan proiektua, gure dut, ere murtatik erun, ez? Entre el... Si tengo que hacer una balada, ingot balada bat, baino egurre gure bat sartuko egurre. Bai, azkenin eure proiektu propixo bat etxe horrek emateiken askatasuna, ez? De hecho, hemen galdera hau bota enoiat, bat galdera bat tekena kompozizioi buruz, eta orokorrin talde barruko dinamikai buruz, claro, irekasun igual diferente erantzungo, baino, demokrazia la diktadura, deken ire taldea. Orduan, claro, ire proiektu pertsonala izetik, aukeri emateik aziratik proiektu diktatorial bat eraikitzeko, ez, en plan, musikari berri bezala nik esateatena jokok, baina, claro, baita sesio musikari bezala beste batentzat jotzen nahi aizenin, orduan diktadura baten menpea, esan nahiat, o euk nola ikustek asunto hori. Ez que, justo hori entzune ban, aurreko, ez dakit zintzen aurreko gitarizketoka, ez? Kena la Epiphone Lee Malia, Josu Garate izenekek. Sin más, nire movida da, nik intzition da podcast asko, ez? Eta da bat Riff Hard, ez dakit, da John Brown eta Ian Levy, eta egin inbien berba, uste, Jake Bowen edo Mark Holcomb periferikoak. Eta bere ikuspuntua oso interesgarri esan. Zan rollo, nik igual zer eitzen dut, azkenien da konfidantzan asuntoa, ez? Vale. Periferi laun uste dut dau Misa Mansorren solo bat, dana increíble. Eta, karo, misak egin banien, pentsetan ban puta mierda bat zala. Eta ez eman gure ipini dizkan. Eta besteak esan zaurien, no, pero ¿cómo no vas a poner esto? Eta azkenean juntzan dizkan, y es un solo que se te va la olla. Seguro. Orduen, horrekin ustan behitzutea, y es como, vale, ondine ez dut aurkitu adibidez, gitzienz Londresen, ez dut aurkitu norbait, nun konfiantza oso aukingo neban, de que va a ser lo mejor para mí o para la banda. Si me explico. Ez dakit, ez que ez dakit nola saldu. Igual oin arte ez tegela konektau hainbeste pertsona batekin eukitzeko konfiantza hori edo askatasun hori esan alizateko lako zerbait. Hori da, es como
no sé, sentirte cómodo o igual pensar que las ideas del otro pueden valer lo mismo que las tuyas, que me da pizka de arrogancia igual, ba, izan leike, ez dakit, osea, esan Bueno, gure dut, igual nere, eske musikarik beba itzen dugu gauza bat txarto, eta da, eitzen dugun gauza bakoitza, como si fuera lo más. Eta horrek be, blokea itzen zaitxu. Orduen, azkenin nik oain adibidez igual grabatu behar badoaz parte batzuk norbaitetzako egingo dut. Pues a ver, zer da, minutu bat, 3 minutuko abestiz, pues 2 horas. Y lo que me salgan 2 horas. Porque más de 2 horas, no, ya te entras en un círculo. Eta abestizekaz gauza, bera, nik normalien musikan abienien itzen, ipintzen dute igual asunto, eta digo, esate dut, ba, 45 minutu. Eta ingo duaz 45 minutu, eta listo. Eta igual abesti bat ez dago kompleto, beba itzen dodaz demoak, ez dodaz itzen ondino diskak, ez? Eta orduen, llega un punto que non esan bizu hemen txarte. Eta hor da, justo hori da, momentu ideala beste pertsona sartzeko eta esateko. Eta itxen badugu hau, baina ondino, bari ez dut inor aurkitu. Ja. Baina irutu zitek askotan musikarixek orokorrin, bat, igual espezifikamente gitarristak, o igual ni nauk, baina gaiugela oso rollo sortze jaun hori gure umidek, eta ez izan nere umia ikutu, ze nere umila ondoziok. En plan, askotan zaila dekela baita ego puntu hori pixket atzea otatzie eta emati aukera bat beste pertsona bat izateko iba, indegena puta mierda, baek. Evidentemente, hitz hoxe egin esatete bai bestik mine mateik, ez? Baina esateko era baek, ez? Iba, igual, hau era honta hobeto hongo guan, o beste era batea planteatze baldimak igual geixo funtzionau gozian, o... Exactamente. Hori super importanti da, osea... Baino... eske hori da asunta, gero... Ezakitz, nik edo ondo ezagutzen dut pertsona, edo... ez dut uste nire musikantzako funtzionako da nik. Para hacer de sesión, lo que quieras. Ja. Baina nire musikantzako, eta ber, deko dozo lagununa hor Euskal Herrizen, eta beragaz, ba, igual sortu alko zan zeo zer. Baina, eske zer ingote online. Ja, ez tek ideala. Ez, ointxe nire bizitzako momentu hontan ez da, ez teko tempora horretarako. Claro. Eta beste beba ikusin jot, errezagoa da beste pertsonekaz lan eitzeko, zuk zure zeo zer rematia. Vale, ze zentzutan. En bede, ba, porque jenti gehiago esaten da, asko esaten da, gelditzuko gara entzaiateko eta egingo dugu zeo zer. Nada, eso es una pérdida de tiempo. Nik uste nere, esan gure, norbait sartzeko nere pentsaera bardinen, si yo hago un EP de 5 temas, esto es por donde voy. Eta horreiki emango dutxu zeu zer zuri, ba, entzuteko, ideia bat emateko, zer altuko zen duen, eta ja, eukileikego konbertsazio bat duen, ¿qué me aportas tú? Vale. Eta orduen nik uste orain, hori, nik gure doaz posta besti edo grabatu, eta dana, eta ja horregaz, ja hasiko naz jentea bilatzen. Vale, bai, en plan, ja nahi dekela pixkat deklarazion de intenciones bate hoen beste pertsonak sartu baino lehenago, izen berrin, beste pertsona sartze baldima hori dana montau baino lehenago, igual eukileiken influentzia horrekin ez lako komodo, lako zerbait, ez? Hori da, eta jentea antzako errezago, porque holan, ya ikasten da beza bestizek, y ya entra en una dinámica de, vale, ya, no sé, como tengo algo que hacer, sé por dónde va, me familiarizo con esto, eta gero nik nere gauza ekarrikot. Orduen, hori da nere, ez dakit noa esan, long term goal. Tío, ez dakit euskera zer haitzen da, me cago en Dios, tengo un lío de idiomas. Bueno, hombre, ni gaizkire zauti guzten euskeraz, azkenin askotan ez tegingo hori ere orduan ulertzeko de gero pixet kostatzie, baina, bueno, ahaztu etzagein. Eskerrik asko dugu. Vale, venga, balare, naiz da talde fijo baten ego ezabilen, eure proiektua ipaudek, oin egoeaten galdera ditu pixket, ire sortze prozesui buruzkuk. Adibidez, kantu bat, idea bat aztekanin nundik azteaiz. Riff batetik azteaiz, melodi batetik azteaiz, letra batetik azteaiz. Ba, justo, nire kasuen, nik aurkitzen dut netzako errezena dana da bi gauza, edo riff bat, batien sortzen dana, que lo grabo con el móvil, dekot mobila, sin magnie, chaval. Riffan hilerri da. Edo bestela, bebai, funtzionatzen dozte asko, ipintzea, nola dau, teklado MIDI. Bai. Eta soinuak probatzen hasi, dana, Vale. Piano, yo qué sé, o trompeta, no voy a meter una trompeta en la puta vida.
baino grazi txendozte. Vale. Eta ez dakit zelan, baino apatien esatezu, ostia, bitxu, hau guztetan gazta, venga, segitxuko temetik. Eta hori itxen, no? Eta gero hori transportatze gitarrara. Depende, Midi hori. Es que normalien, karo, nik igual eitzen badazu zer klaserako, pues trompeta bat baldin bada edo igual segitxuko hori, ez dakite, aizeskoak edo tromboia edo lako zer, baina gero nintzako batez be gitarra eta bajo bai. Bajoa, ez dakit, hartu itzen dut bajoa jartzen eta un poco de distorsión y lo que salga, y digo, esto me mola, venga, beti ikutzen dute kamera hemen, erakutsi dutzuan bezala, kamera, albuen, eta lo que sale, pum, grabo. Eta gero niri gustatzen gazta asko, es que parezko un fanboy de berritxarra, baina entzuten zuz abesti batzuk, eta zelan dekien estruktura. Eta asko guztetan gazta hori, de estruktura no predecible. Egize da, eukin behar dozula zeo zer, que te lleve por la canción. Igual, pues, si gitarrak ez badize, izan behar da, ahotzetako melodia, porque bestela galdu zeinke. Bai. Eta, niri pasan gazta mazto honegaz, adibidez. Abesti batzutan galdu itzen zara eta segatzi, pues, porque cambia tanto. Zu pentsetas que estás haciendo un temazo y dices, pues, si es que el que lo está oyendo no sabe ni dónde estoy. Ja. Orduen, hori, interesgarria da, niri gustatzen gazta asko, hori, bi gitarra berbaitxie, es que una cosa, otra a lo otro, pero caigo igual en el pecado de conecta bierdo da, sobeto. Claro, abesten ez daitz, pero puta, o sea, irea puta bez. Ikasten abiloain, eta no se me da bien, o sea, eta nik ure dutan agrabado, orduen, ez dakiz ze paseko da. Galdera bezala, ze abesteko ze bi zutabetan faiatzek. Zen eretzat zaudek bi gauza importante abesteko orduan, nik eputa idea itzeukat, baina alde batetik ziok teknika, en plan mitiko ahotsan airean kontrola eta hori dana, ni horrozo txarra nauk, eta gero ziok, belarria eukitzean beste zutabe hori, eta hortan nahiko txarra nauk. Baina ire kasuan ze nundik esan guke igual hola kojo. Zure bi kutsatxuek, hago txek eta txek. Bixetan baita. Azinaz klasiak hartzen, da, baino, eta, bueno, momentu zein dote klase bakarra, eta da hori aizian kontrola. Eta, a ber, gero tonuan aldetik errez harrapatu itzen dut, igual puedo meter la gamba, baino gitxinez kontura itzen az, eta orduen hori konponzin, kezu, azkenien, sobre todo cuando estás haciendo música en casa. Melodain, tío, melodain, pip. Y ya está, eta gero, melodia guztetan gatzu, pues, pum, ya me la aprenderé, ya le meteré alguna técnica, no sé qué. Orduan, karo, nire azenien nik gure otonein rock ahotsa izen, ez? Que tenga un poco de poder, eta nire ahotsa es que kriston naska maten dozte, tío. Cada vez que me grabo digo, pero si suena así, tío. Es horrible. Baina, bai. Zaile en plan, eure burukin oso seguru egon berdek. En plan, arrazoiekin, arrazoi gabe, rollo, puede ser un inconsciente, eta egon eure buruakin ikaragarri seguru, eta ire ustez de puta madre ziok, baina berez etziok de puta madre. Eo, benetan de puta madre ziok, eta konstiente eiz de puta madre ziokela, ire ahotza aguantaba lizeteko. Nei, oineinean, ondala hilabete bate binean, mitiko Rammstein 5 minutuan. Bai. Bateria, gitarra, bajua eta ahotzatan neuk. Eta hor, nire buruakin nahiko konfiantza zeukeat, basegeat ahotz tesitura hori medianamente ondo ateatzen zaidakela. Baina endala bidazteinean berritxarrakena. Eta gara, da hor ja... 3-2-0, yeah! Hor ja ahotzetan uan, claro, ja aguduo kantatzi exigitzei, ja beste goxotasun bat emagar dixo, eta ni hori itzaukeat. Joder, editatzen hain itxean, da betzean, tio, eski, hau iso emerdiat benetan. Da, uan en plan, iso emerko ja, ja ordu batzu sartu zizkoat, da, ja idei más o menos plasmaut ez bat, eta iso emerko ja. Baina, neurire pixket palu matezik, da beti gartzeat, barkatu desafineak, o ze... Tú, pero que así se aprende, que nadie nace sabiendo, o sea... Hori bakizu eixira anteko bideo bat esaten, zuk esate zuen nik beti danek abesti izan dutela ondo, tía, y le escuchas cantar antes y dices, puah, chaval... Baina, eta nik nabaritu itzen dut hori, abeslarizitan batez be, el decir,
A ver, esto va a ser un asesinato, pero la voz de Romería, tío. Es Romería hotza. Horrek ez da zertarako balio. Osea, Romería hotzak, Romería hotza. Normal se entendía, neskak. O sea, la voz más plana, insustancial, ezer barik. Vale, Nik ez basta gustatzen. Esan gure, ez dago abesten ikasteko kulturaik. Edo, eitzen dozu etxien eta ondo ataten gatzu, edo normalien. Bueno, a ver. Ojo, es que me estoy pillando los dedos mucho, porque... Baina, esan gure, nik hamen ikusten dutena gitxienez, Hamen ikusten dutena da, rollo, abesasiak etorten dira klasera, ez da beserrik esten, bakarrik abestu itzen da lo que les gusta, que suele ser la Jill Scott, Georgia Smith, olako neo soul, jazz, que me da un asco que flipas, eta listo, eta teknikak, teknikak. A ver, geizenak tienen buen oído y todo eso, y es como, joder, guay. Baina, ez dakit, ondino ez dut hamen esautu inor que puede cantar rock bien. Ja. Eta, a ver, Euskal Herrien adibidez, normalizado inda horko erromeria hotza nik uste. Eta, no sé, se pueden hacer muchas cosas con la voz. Neupe bai abestoen aldo tonuen idea putarik gabe, baina gure hotxeo zer gehiago ekarri, ez? Y estoy siendo un killer aquí, me van a quedar una de hostias, pero... Ez, baina usteat ulertzea tela zesan egin, en plan, askotan igual geixo baloratzeala edo geixo intentatzeula jendik esango jau ahots performance korrekto bat eukitzie arima bat jartzie baino edo. En plan... Hori da, tío. En plan, dekela askotan, bai, ondo kantatzeat eta erromeri talde baten natxiok eta diru bat irabazten nahi gatu erromeri zea gainez, da nire Enatxo Gorren kontra, baina irutu zitek festagir, Enatxo Gorren kontra, baina irutu zitek hainbeste popularidade eukitziek tipo hortako taldik mine jesola beste talde originalo batzui, baina bueno, Claro, es que yo tengo otro punto de vista. A ver, bota. Tío, es que, o sea, ni osabigaz egon nintzen lanien, Vale. Osabi Arromeria argi teknikari bezala. Bai. Eta, claro, nik udaran, yo qué sé, he hecho todas las romerías habidas y por haber hasta las 6 de la mañana, que benetan es criminal. Eta, a ver, joder, es que... esto es un poco marcada. Nik Euskal Herriko teknikari batek, dabiena, hori, talde handizekaz, baten esan ustan, egon gintzen berbaitzen, erromerizei buruz, eta dana, eta bere ikuspuntua zan, eta nik ados nago pixket, bale? Zuk adibidez, Bendetako azken jira. Zenbat zan kontzertuko, uste dut. Ni puta idea. 5.000, uste dut zala kontzertuko. Digo números, Pero, vale, supon. Claro, zuk, a ver, ayuntamiento batek horri pagatzen badau, gero zer diru eukitzen da bueltan. Ayuntamentuak beak. Hori da, ezer. Ayuntamentu bezala, ez? Taberna eta inguruko negozioek... Justo Vendetta, umiek ziren. Oye, que a mí me encanta Vendetta, también te digo. Pero me flipa. Baina, justo kasu honetan, Vendettako publikoa esan edatekoa, eta hola, orduen tampoco tal. Orduen da, 24.000 pavo, joten dizena, pues como por el sumidero. Gero, Vendetta joaten badauzala batera, zenbat kobratzen dago. Basala horren edukieran arabera, imaginatzeiat, ez? Esan gure dut, zezala pagako dauz 24.000 pavo pertsona bateri. Orduen, nik uste problema bat dago Euskal Herri zen dago kultura asko festana, eta ondo daz festak, eta erromeriak nik uste perfecto dizela horretako. Baina gero, talde bat bezala, gure bauzu, non baitera egon, ezin zara denbora guztizen pentsetan que el ayuntamiento te va a pagar ese dinero. Esan gure dut, haz una gira de salas, a ver cuánto dinero sacas, eso es lo que vales. Ja. No lo que decida alguien pagarte, y más aún si eres amigo de... Ja, bai. Orduen, karo, horrek be bai hile itzen da musika, porque jentiek esteko kontzeptu hori de diska erosi, es que gente asko esaten dago, es que, igual, yo que sé, gatibu, venga, jotzen da kafean txokin, es que aurten ikusi daz ja bozaldi herrizetan, ez dut berri joan nahi, es como, tío, es que no es lo mismo, no sé. Ez para nada gaina. Y el concierto bueno va a ser el de la sala. De lejos, bai. Eta hori da. Hor neure esperientzi personal bezala ni Zutagarren fanboy banau, de hecho hor txokatzean goro zabel. Nope, bai. Eta Zutagarren kontzerto asko ikusi txeat. Eta plazan oso ondo ziok, baina Zutagar salan ikuste baldimaek, beste erroi, behaieke musikari bezala, beste feeling batzuk irekiko ikusle bezala.
ez tegen plan, hain plaza baten junda, hemen jende random pila baziok, rollo de paso ziokenago ikusten, ez. Itorri izalara, pagatu ditu gire €15 edo dana alako diruak, Ja. eta nik nahi diatiri espektakulo hobia eman. Hori da, Nik hori da. hori nabarmentzea da. Bai. Eta nik uste horrek, bari, ez da asko lagunduko euskal musika. Ez da, edo bai, edo... No sé. Nik uste ditzen dagoena da una máquina de bandas que no necesariamente van a llegar a ningún lado, ni tiene intención de hacerlo, baina dirua kobratzen da, be? Eta diru hori, justu igual momentu hontan, sartzen kezu beste leku baten, egiz esan, pues es que da hostaldiek, ez dakit, pues Fangoria, etorri zanien galdakora, pues es que si te dio cuánto cobra, es que se te va la olla. Ja. Edo, tío, atara zan hori Kiko Riberana, etorri zanean Santurtzira, 50.000 pavo, eta tipo etorri zan, con un pendrive, le dio al play. Pues lo siento, tío, te vete al café a un chuki y, bueno, pues este justo lo reventará, baño... Ja. Ez dakit, estamos hablando de unas cantidades de dinero, tío, que no... Es que me parece una vergüenza, ahí se san. Bai. La que da hasta allí, que está aquí, Lier, adibidez, tío, Lier... Qué barbaridad de grupo, por favor. Pasote. Increíble. Pasote. Increíble. Bai. Baina, claro, umiek ez dira joango ikustera, porque... o sea, no sé, y me da pena, porque esos grupos que... Pues hori, berri txarrak itxinda hor leku handi bat, eta nik uste Lier adibidez parte bat hartingo daula, fijo. Bai. Fijo, Bai. porque es que... Buah, argizak itzen ibili nintzan duela 4 urte Etxebarrian, Markin Albun, y tocaron Gizon psicodelikoa de Kuraya, y ya dije, ya me habéis ganado. Baina es que gero kontzertu zo izan zan, es como, necesitaba esta energía en el escenario. Agizu, Bai. yo cuando... Nik etxarri elkarrizketatu nian gitarrizketetan, eta geotipoak gonbidatu nindian, intziadean, intxaurrondo kultur elkarten intziadean, hori promo bat bezala, teaser bat bezala, justu diska berria ategartzean, eta bakarrik zaudan esango jau, hori kazetari, eta musika kazetari mundu hortako peña. Ni junu itxarara, en plan, de, hostia, bai, eskerrik asko gonbidapenatik, baina, bueno, ni nago hemen Twitcheko tipo random bat, ez? Baina, ze bolazo? En plan, eta kanta bat beharen nien ezautzen, Eta, gero kontzertu dagoan da, lidek esatezian, zu, ondo pasatu dezu, hortzen den zila nola, seguzte pandemia eta gero guan. Eta, ikuste guan peña hola jarri da, tio, hola behira, eta ni zila, ezinean laujet ban gehin, baina, nik ezinean geldik egon da, ezke irutu zitek, bai, gaur egun Euskal Herri mailan daun talde potentenetako, dude gabe. Eta neskan ahotsa, hori da nitzako ahotsa, osea, hori da... Landu edo, igual landu ez, igual has tenido la suerte de salir, pero... Bai. Ez hor lanazio, hori zindek, hori telanada atatxe egitzio. Baina bai, hori, nitzako hori pena da Euskal Herrien, hori, gente asko daola, baina, hori, dirua ez da gitz. Ja. Creo que se va... Ja. Ondo eta gaiz, izan gure, balantze bat egongo balitz, baina nik gogoratzen dut, duela 10 urte zan, bale, uda hontan, zeinek dau dizka esne beltza, pues venga, 6 esne beltza. Urren urtien, zeinek dau dizka zutagar, pues 20 zutagar. Orduen, ez dau balantzerik holan rollo, pues, hone joko dauz igual post bolo, udaletxek pageta, eta gero beste gira osoa, egingo zu antzokizetan. Hori izan biko zan bizela norman ikuste, y eso ayudaría. Ja, nik, eske, claro, gero baita, nik askotan nire iritzisek, bueno, evidentemente iritzi badek eta ez tekin partziala izango inoiz, ez beti ukikoik subjetibidade punto hori, baino. Claro, nire askotan pasatzen zitek, edo matezik amorrue, claro, ni metal musikari bezala, oso undergroundin mogitzen hauen pertsona da nauk, naiz da lokalin lan pila batein, eo etxin komposatzen lan pila batein, azkenin, esan hori hau, ze aldea behire, jendiek oso zaile dekelaku ezautzia, ze gure estilue momentu hontan etziok estek mainstreame eta etziok komunikabidetan, eta azkenin gaur egon komunikabidetan beste musika mota bat ziok. Horre ez izan nahi musika mota hori txarra danik, nire ustez kasu batzutan ez tegona, baina orokorrin irutzitek dana dala errespetagarretxe ez, baina, klaro, adibidez, esaten niana, pixket, erromeri taldien kontra eoseatik nahon, gexodek rollo horreatik, ez? Aia izelako erromeri talde bati diru bat ematen, eta azkenin bai ulertzea gatela, ikei lan bat, festa bat aurrea bateko, eta ulertzea
jendik, udaletxe batek edo herri bateko jendik naxo izango gula euskal kantu mitiku jotzetun erromeri talde bat, gure taldi baino, blanda, hori ulertzeat. Bai. Baina pixket batezik, min hori, azkenin, talde batzuk beti, o estilo batzuk beti ongoiela, pixkat undergroundea, kondenada osala underground bezala, ez? Pixkat hortik iruditu zite kritikauleik eatela bakarrik zea hori. Jo, eske gatza da, tío, estilo batzuk, a ber... Bai, hori alaek. Jakin bezu zein dan zure... Hori alaek. Zure publiko, azkenien... No sé, te puede gustar el greencore, pero... Se más gente joa ikusten, ez da, ni gusten gazta, pero... Igual Londresen ez ni joa greencore kontzertu bat ikusten, porque también... No sé. Eta ulertu itzen dut hori, hori egizetak, que azkenien como que perpetúas un poco el pop en vez de tal. Baina, claro, igual zure lana inberko da gehiago sare sozialetan. Claro, tocar hay que tocar, ¿no? Y hay que dar la altura, baino bebai, sea, eta hau da nik hemen ikuste dutena. Talde asko jotzen dabez hemen, hemen kontzertuen asuntoa, eski zinzu imaginesen gaizki dauen. Gaizki. Normal, promotoriek, adibir, neska honegaz, promotoriak kontakten dau, eta venga, tengo un bolo para ti, no sé qué día. Vale. O sea, zuk dau kartela, ¿ves? Igual, bost talde dira. Depende cuántos tickets vende, estás más arriba en el cartel. Promotoreak, esta kontzertura ikusten etortzen pez. Orduen, zelan dakizun izan ditzen duten. O sea, esan gure, es que es una broma, es como, hago dinero a tu costa, eta niri berdin dozte zer eitzen dozun. Claro, hemen dauz talde askok, adibidez nire unian dau talde bat, que pues, ya tienen calle, bolos, no sé qué, ez teki musikarik. Ez teki, Musikarik. Abesti bakarra ateraen dabe, ia bi urtetan. Orduen, nienaz bolo batera joango, o sea, sois mis amigos, pero igual la música es una mierda, yo qué sé, o bueno, no sois tan mis amigos, ez da inola zan. Orduen, eta igual hasiko naztade batega zoain, ez? Eta beste egunien eukin gindu lehenengo entzaio, eta gauza bat izan zen, rollo, zeintzuk dira zure, joder, algo en inglés. Zure... Bota inglés ez nahi baldimak, eta... Short term goals eta long term goals. Vale, bai, epe motzeko helburuak eta epe luzeko helburuak. Hori. Eta claro, eta gauza bat da, vale, videoclip bat deki eta bi abesti Spotify, ez? Vale, zein da horrengo pausoa. Porque bost abesti deki prest ja, kontzertu baten joteko. Vale, orduan, nisatzen ganaz, taldien zer ringo dugu. Vale, nire ikuspuntua da, porque neskak esan deustan, pues ahora sare sozialetan ibili, es como, ya, las redes sociales están muy bien, pero necesito contenido para dar a la gente, ez, orduan, bost abesti dekosuz, vale, ingo dugu plan bat, igual, ez dakit, hemendik ekainera, beste bi abesti atara. Eta ia horregaz, segitzezu sare sozialen asuntoagaz, baino, ez dakit, planifikatu behar dozu oso ondo, zelan atarako dozu musika. Eta gero, claro, generoan aldetik, adibidez, rock eitzen badozu, te puedes permitir sacar un álbum en cierto momento. Pop eche madozu... Single. Hori da, y a mí me da una rabia los singles, joder, qué rabia. Baina hori da asunto, orduan igual, zuen kasuen, hori, talde bateko zue, pues, para mí no para mal hay que estar todo el rato creando contenido, eta oso neketsua da, hori, pero taldin barruen, bai, pues, esatez una democracia, bai, zela manatzezu, ¿quién hace Instagram? ¿Quién hace no sé qué? ¿Quién hace no sé cuánto? Bai. Eta, petizio bat emat marroi geixo jateiuna, hori alaek. Hori alaek. Holanda. Y que no pasa nada, baina azkenien igual erretzen danien pertsona horrek, igual norbait hartu bierko autoestigua eta jarraitzu edo igual, no? Ez dakit. Es que es tan complicado. Es tan complicado. Bai, nik usteat laburpenik onena dala hori, oso komplikado dala, eske alaek. Guk, de hecho, justu hori, eta ginean lau kantuko epe bat, eta ingenean, justu estudixokuk erregalau ziguan mitiko bideo bat playthrough. Orduan, igo ginean... Bai. Igo ginean playthrough hori YouTubea, eta gero inginean geuk alo homemade vocal playthrough bat, Eminemen Lose Yourselfen bertxilloana. Eta gero, indiau hirugarren videoclip bat ja semi-profesional, diru bat paute eta zea. Eta, bueno, esan berrazio, nahiko kontento gaudela, ze uste geniana baino, nahiko bisita eukitzen nahi eta hola, eta mitiko... Horre, bisita biak eukizkik,
esango jau, metal munduko edo rock munduko informante ezberdinak, gaude Instagrameko Metal España, no sé qué, tal, Metal Euskadi. Ba, hoi egin ditekelago hartu eta konpartiu. Eta kasu honetan izendek guk eskatu gabe. Ego behintzat nizak egatela, igual taldekide batek eskatu di, baina nire egatela guk hori ez diago eskau. Ba, eske hori gabe, inkluso horrekine, ez diau beste munduko oi hartzun bat lortuko. Ja. Degazkenin dana oso komplikado dek, tío. Oso komplikado dek. Yo beba internet egaz, zukin zeinkezuna da, igual, pues no sé, con una discográfica de Francia, berbain, eto, ez dakit, esan gure dote, mientras tengas contenido que ofrecer, hori da, egize da, egon behar zare denbora guztizen pentsetan, zuk izatuzuna, pues haces un lyric video, o un no sé qué, o un no sé cuánto, eta non-stop da, eta azkenien hori ya cansa. Claro. Eitzen baduzu pasio bat bezala, eitzen baduzu lanentzako encima igual pues hasta peor. Es que, claro, hor niretzazio gu azkenin bai talde bat zauke hau, baino inoez gatuk taldetik bizi. En plan, taldiedek diru botatzeko zulo bat, en plan, eiba hilero etzea esema diru, zulo batea, oso ondo pasatzea hau jotzen, Baino, Sí. Baino eiba diru bat zulo batea, eta diru hori bueltan ez da inoiz etorriko da konstiente gatu. Ja. Eta orduan, claro, ik hobi bezala daukegen gauze bati, hainbeste, plan, diruz aparte gaina denbora extra bat eskaini berrizetie, bakizton perezimatek, tio. Plan, igual oso motibaute aldimo momentu baten igual egingok, baino oso zailek oso motibaute oti etxea zematu urtin. Bai, sí, imagínate, esta peña que lleva 50 años. Baino peña horre ya estikskipeak ematen gauzak. Ya... Delegan, hombre. Peña horre ya... Metallica, sonando Metallica since 1983. Metallica asko gustatzen zite, baino... Ya me aburren mucho, tío. Ni lehenengo lau diskak ondo, Ni que bai. Bueno, a ver, quiero decir, entzun aldo dana menos el Seitanger igual. Igual en otro estado mental, bai, baino, pero es que ya es como... dejar de sacar música, tío, qué pesados sois. O sea, lo siento. O sea, tío, tipo gallina, tío, el Kirk Hammett con la Greenie. Oh, me da una rabia ese hombre. A ver, sin más, que beste unien entzune ban bebai, Kirk Hammett que esta besaten que es el mejor guitarrista del mundo ni nada, y es como, egize da, egin jauela asko gentie guitarra hartzeko, porque yo, por ejemplo, en parte también, hostia, que no he dicho porque me puse a la guitarra, es que es vergonzoso. Lo digo rápido, venga. Mago de Oz. Vaya. Foltersgate albuma, tío. Nendek esan, bedatzi urte, que nik orain pentsetan dut, entzuten doaz letrak eta zen, si mis padres supieran, madre mía. Baina bai, eta hori, eta Kirk Hammetek adibidez asko inau gitarrantzako, pero... Bai. Tío, tienes una guitarra que tiene mogollón de mojo y no sabes hacer un vibrato bien, pobre hombre. Es que nahi dut zitek ditukela jende bat, claro, bere garaxen dana revoluzionau benak eta bere garaxen musika estilo erabat berri bat sortu zebenak eta hortik zenbat gauze etorri din, ez? Baino te has dormido en los laureles, esatean zen berrin, te has dormido en los dólares, chaval. Sí, total. Eta nola, gure bateristik esateik, Lars Ulrich, que en los 80 markadan kriston bateria hona guala. Eta oin ikusteula, eta esateik, tío, baina ze gertau zaik, tío. Eta Kirk Hammetekin parecido, en plan, Hardwire to Self-Destruct atea zitenean aurreko diskoa, jende batek esatean horan de, joder, tío, ze solo kutra indituk, ez? Tío, el tema del Lemmy, Murder All, tema puta madrekoa, llega al solo, se desinfla. Eta tipoak esan ziala, bai, bueno, eske nauzkean ideia pila bat mugikorrean da, mugikorrak aldu zitean ogostu intziaten da. I ezik lataputeik eman. Zeneat, idea bat atabaldimak, eta idea bat jotzeo gai baldimaiz da grabatzeko gai baldimaiz, burun baukek, más o menos. Zena, egunen baten atarako da. Plan, ezik esan, zea mobile galdu dira eta ja horreatik ez ditxat zoluk ondo, joi. Bueno, en fin. Gracias a ze, claro, normalin hau izatek beti komposizizun arlua, eta pixket ja pasau gatuk azkeneko atala izateanea, dekela pixket hori musika mundu negoeri buruz itzein da hola, baina ondozio, nik guztuan atxiok. Baina, oin bai, pasako gatukela pixket bigarren atalea dekela teknikaren atala.
Eta hemen pixket sufritzen ikusi nahi haut, baino aldi berin jendea ikozarazten, hombre, pixkat perro bat izan behar zioki. Orduan, lehenengo galderaek baukekan teknika rutinaik. Baukekola gitarra hartzekanin jarraitzeken rutina bateo. Konbertsazio hau se nos puede ir de las manos, Es que, joder, justo unibertsitatean dago eta ez dut zeber ikasten. Osea, bertan enau ikasten. Orduen, nire uniko irakasle bategaz nabil klaseak egiten pribatuen. Eta orduen, bari, duela, bakiz esan da, gitarra batzutan zasamen, Bai, beste batzutan hor, bai. a veces la tiraba por la ventana, baina, bueno, justo, duela hile bat edo, hasi nintzen diario bat eitzen, tio. Eguneroko bat. Eta, bale, bain ere rutina zein da, pues justo, bale, nik gure dut Euskal Herria buelteko. Horregatik nahi hor, tema de sesión y así, lo quiero llevar a Euskal Herri. Horretako zer bier dut, pues Instagram, lo primero. Bai. Me da un ascor del copón, bai, baina pues, hay que hacerlo y ya está, quiero decir. Orduen, hasi naz, coverrak eitzen, orduen, azteko, bueno, coverrak edo partetxoek, orduen, azteko igual ikusten dut abesti bat, eta pues depende, depende lo que pueda sacar de esa canción. Ez dakiz nola esan. Gauza bat eitzen dutena, bueno, te puedo enseñar así un poco. Ahora en el super diario, donde apunto los minutos que hago de cada cosa, rollo eso. Igual egunen batzuk itzen daz la ordu, beste egunen batzuk igual 42 minutu, pero hori bai, itzen dutena da. Si son 15 minutos, jartzen dute erlojoa, eta 15 minutu dira, tío. O sea, es que igual, naseta egunero ordu erdi bakarrik egin, he notado una diferencia, pero increíble, increíble. Eta hori, eta orain nabil, normalian zer itzen dut, igual, unibertsitateko kantetan zozer denbora zozer sartu, ez depende de la canción. Gero unibertsitateko asunto agazbe bai, pues saco ideas de que necesito trabajar igual. Eta hori, nik, pues hori, apuntarlo sobre todo, porque se te va la olla, no sabes en qué estás trabajando. Eta bebai gero ematen dutzu, pixat, satisfacción, ahí behitzen dutzu, y dices, pues este ya practiqué no sé cuánto. Eta bai, momentuz nabil, urrengo abestizan lantzen, igokotena Instagramera, unibertsitateko abesti bategaz, eta teknika aldetik, pues, lantzen pixkat el picking, lo tengo un poco olvidado. Bebai hasiko nazoain, pues, sin más, azterketa baterako jokote Job for a Cowboy abesti bat, porque tiene una técnica increíble. Zeinena, esan da ibarkau? Job for a Cowboy. Nola esan da ez? Technical death metal, casi. Así vale. Rollo super remo, eta bigarren diska de repente pegaron un cambio, eta hori, es rollo technical death y así, eskuina, bai. Durra a tope. Bai. Eta hori, normalien eitzen duten igual, aste bruro edo, pixat planeo aztie. Rollo, a ver, pues aste hontan, hori, pues el hybrid picking, estoy haciendo gureote Gary Murren abesti batatara y me lleva por el camino de la amargura porque es muy difícil, baño hori pizkanaka, pues ir sacando y así, eta hori. Esa es un poco mi rutina. No he dicho nada, pero... Bueno, bai, pixkat bai. Vale, eta ze teknika gustatzen zaizkik jotzea? Eta, claro, evidentemente, join berdituk. Beitxo, esango txut, la que no me gusta. Economy picking. Economy picking ze zentzutan ulertuta? Txuen, garriko txut igual beste kamera. Bai. Bai. Economy picking da, zuk itxen baduzu 3 cuerda, 3, no? Bai. Economy picking gaz, eitzen duzu. Bai. Bai. Eta... Alternate picking, baino zaintzen mugimendu... Aldaten dozu nien sokak. Es que no... no puedo con él. Bueno, ni oso fana nauk, ¿Serio? Que va. Bai, ona, gitarra. Es que, epa. Ero hiciste katxarro danak. Es que niretzadek, nire irakasli jaserudek. Orduan, claro, beti ekonomi, rollo hau... Ez ikusten, oraino.
Berantza itzen duzu. Hola, Ia dana berantzaitea nik, bai. Que va, es que mira... Oh, no puedo. Ba, Hoy justo buenas bichuten, me va, pues el tema de eso, de cómo ir más rápido. Hori, joder, es que sinoten, es que urduri jartu, hostia. lasai, Baina lasai. bai, zelan egin... Eta, claro, neupe bai, he estado practicando mal toda mi vida. Beti esan doztie, bai, behar dozu, pues, super lento, pizkanaka, y es como, tío, holan, esto es ese ringo. O sea, Bai, ulertzea No, zentzazio ulertzea, bai. un BPM-tikora zine ban, eta gero ointxe deskurritu indote do, de 5 BPM en 5 BPM, romperlo por partes, Claro. ez dakit, nire hau batek beti ez zuk, egin albaduzu holan, ya lo puedes hacer todas las veces que quiera, bihar dozuna da, Praktika. y es como, bueno, a ver, puedo hacerlo. No, es horrible, Bai. Guapísimo, hostia. Hori da, bakizu gelo, Adele, Bai. badau Leo Moriakoli da youtuber bat, eta ditzen dago metal bertio bat, y el Rock solo... Lip Studios. Hori, el solo, madre mía, tipo aquí echando hori, a 190 BPM. Que no puedo. Eta hori, eta beba ditzen dut, pues nabil behitzuten otra vez, eskumutura funkintzako. Wow. Hori, justo orain hau behitzuten bai, los chops rollo Hendrix de... Guapísimo. Eta, pero es que azkenien hori, sesioa itzeko, suena super musical. Ja. Super politxe sonatzen da, orduen, escuches lo que escuches, esto va a entrar bien. Bai. Va a quedar muy bien en cualquier lado. Orduen horregatxik gure dut hori, saber dónde me muevo por el mástil, zer reinaldoten nun, y... Pues eso, la verdad. Venga, urrengo galderak pixkat nere frikada pertsonal bat, baina deitzek tapinaren testa. Así que... No, joder, me cago en Dios. Bueno, eonai. Hiru aukera dauzkek, vale? Vale. Ze berez, nik atanian hau tapinaren test bezala, baina, Vale. claro, denak etzekiek tapina jotzen, orduan, tapina espak nahi, dauke aukera iteko rifardoaren testa, dekela ire rifardo honena jo, eo dauke hirugarren aukera bat, ze danak ez dituk rifardo zaleak eta tapin zaleak, eta hirugarren aukeraek ire akorde politxena jo. Ire arpegio politxena barkau. Así que... Arpegio rollo... Bai, es finger picking, rollo mítico lauteiatu. Qué temazo, Joder, es que... Qué mal. Hago el rifardo. Bai, hiru aukera euskek, aukera una egena. Va a sonar a mierda, Porque... Berez... Maido lehen tonua eta... Honegaz... Bueno. Se pone feo ahora. Nabil... Joder, qué vergüenza. Es que berotu ari, bai. Hau da, ez da gizatezun Malevolence, da Sheffieldeko talde bat. Sonatzezik. Erresun jodia aurten, usteat, aurten aurreko hortin. Es que son unos animales, tío. Eta deki riff bat, Eternal Torment deitzen da bestiza, eta...
es una animalada. Guapísimo. Es una mierda. Ese es guapo, hombre. Guapísimo. Es que la Explorer, tío, es que maten... Esta ahí no la saben, Eros y van como diciendo, bueno, va una Explorer, pero es que no hay nada como poner el ampli y te hablan. Te da un poder, tío. Bai, Aprobado, ¿eh? En plan, chatin jendi gola jartzei, así que aprobado. qué vergüenza, tío. Hau etzai gustauko orduan, ze oin galdetu diat ire gustoko teknikatik, eta ben galdetu diat kostatzen zaiken teknika bat, en plan, ordu batzuk sartu dizkokena eta imposibletzat utzi daikena, edo bentsete hasta los huevos bukatu deken teknika bat. Puto sweep picking, tío. Gehienek iguela esatei, Cago en Dios, colega. Ez da gatza, oza, izietez mekanika eta dana ulertu itzen dut, sweep picking mekanika. Dek oso desagradecidu, Dana iguela. Dek, eo sartzizko kiston ordu pila, eo olvidate. Nik ez dut uste orduan asunto dara, nik uste... O sea, porque ez da rollo picking, zuk itxan dozunean el... Ez da, itxan dozunean ya lo que es viene siendo el... Hori da gimnasio baten bezala. Horretako estamina behar dozu. Sweep picking entzako es. Sweep picking cuando lo tienes, lo tienes. Lo que pasa es que, claro, si quieres hacer ya rollo... Es que está en super bajo. A ver, itxoan. Dau abesti baten... Hau noa da... El amigo en Wimalskin. Praktikatu bari, ez? Baina... Es que me trae por el camino la amargua. Ni tan mal, Guapísimo, ondo. Bakizu zer ikasi duten ondo jotzeko. Un Marshall. O sea, ez dao... No hay... Es que es un ampli... Jotzen dozu Marshall baten, eta ja bakizu zelan zoazin denporan. Porque igual mesa bugi, ez? Nik ukin dotoin el Mark 525 hau. De quién kompresiñoa gaitxik eta holan, esto me suena muy bien en un mesa. Hemen dekot Friedman bat, ez dakite, Friedman JJ Jr., Jerry Cantrellen katxarroa, eta da Marshall baten bezala. Eta, por cómo tiene los medios, es como que sale como un cuchillo. Eta Marshall bat degaz praktikatza, te hace mejor guitarrista, tío. Porque la primera vez dices, qué puto asco. Nere unian inork ez da jona Marshall baten gaitxik, porque todos suenan a mierda. Eta normal, es que es súper edo, o sea, tío, Yngwie Malmsteen tocar por un plexi así. En general tocar así. En general tocar así. Pero ponle un plexi, tío. Es que es súper difícil. Eta nik adibidez praktikatzeko hori da beste ohitura hartu dutena. Da igual lo que esté tocando, ganancia rollo lan media, nun ez da distorsionik, baina ez da garbi bebés, porque claro, ezin dozu cleanen jo, porque luego te va a sonar, vas a tener ruidos en todos los lados. Orduan da hor balantzea aukitzea. Eta nabaritu itxen, gero egon nasentxeuan justo Marshall batien, y es como, hostia, sueno mucho mejor, mucho más tight. Eta bai, pues el sweep picking, la verdad, es que me da vergüenza y todo. A ver, azkenien, bizitza realien esara ibiliko lan. Bizitza realien igual sabes riff batei den... Eta listo. Eta horretarako soberan deko. Ja, bai. Gau hor, Natxiok ni ondala urte batzuk sweepe asko jotzen nian, orduan soltura asko naukean, epin grabaunian soloa, tekena, ez tekela oso luzio, bainatek, gaina gitarra hau asko odiatzea, baina. Rollo, plan, va toda hostia, va con 190 seisillos. Eta, claro, estudio allá unitxean, eta bueno, en plan de, ¿por qué cojones decidí hacer esto? Tío, niri grazia itzeste Borja Mintegiaga. Nei grazia. Nei bildurra matezia, grazia. Beragaz joan nintzen namera, ¿vale? Eta egun zen berbaitzen
Porque niri klasiek emoten ibilizan, eta Bai. egon zen berbaitzen hor del sweeping y dice, nana, tú aprende a hacer 3 notes per string, y luego el sweep va solo, y diciendo, tío, ¿cómo me dices? Es que es una bestia parda, ¿sabes? Y me dices que es fácil, hazla, chaval. Increíble, tío, increíble. Ja. Bai, hori, pasada da tipo hori, uf. Bai, super jatorra. Bai. Tengo unas ganas de que saquen el disco ya. Bai, hilonen bukaeran. Hogeita maiken, bai. Bai. Ba, nik nahi diatz, nahi tokau ertzitek, zea. Gitarri nahi tokau zirek. Seguru natxiok. No jodas. No, baina ez aiz enterau. Gitarra sortea bordula. Bai, pero ¿te ha tocado? No, digo que me va a tocar. ¡Buah! Está guapa la guitarra, está muy guapa. Bai. La verdad que, bai. Bai. Sí. Venga, vale, urrengo galdera ota behat. Behatz extra bat euki berko bauan, nun da zeatik? Chaval, Ba, eskerreko eskun, seguro. Zega etxik, akorde arraroak eitzeko, pa hacer extensiones raras. Batzutan, pues ez dakit, lidio bat egin gure badozu... Osa, hau da, bueno, ez dakit, aldetuko kamera montu baten, baino... Sostenido 11 hori sartzeko, ez? Hori da, ba, adibidez hemen zudeko zu... Holako gauzak eitzeko, eta gero ya cuando empiezas con inversiones un poco raras y así, habías, pues y... Joder, hau eitzeko... Hau da... Do sexta bade hori? Bueno, mi sexta, pero yo lo veo como... sí, sobre do. O sea... Do mayor séptima sobre mi. Eta hori, ba, hori txiko korrika batien, y luego, tío, nik atxamar txikizeko daz, tío. O sea, hemen... Es que esto es... Es que no, Ya. es que no se puede. Ya. No elegir tu instrumento. El ukelele, no? Banjoa. Venga, beste galdera bat egoiat, eta ja urrungo atalea pasako batzuk. Ire ustez zer dego bio? Gitarra hon bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli hon batekin. Ampli, ez? ampli 100%. Ba, ja? Amplia, asko itzen dago, O sea, es una locura, tío. Eta bat, ez be, kabinet, hau da, altabozak. Bai. Altavoz un pare bat, hacen una locura. Bai, sí, sin duda. Vale. Ba, oin, eskauko jatenak, ni ur pixketen bilen itxik. Gaur pixket, potxonatxo erdigaxo jartzen nahi nau, tio. Gaur egun zehazago bat. Orduan, no bestatuten zerbeza hartu edia, baina gaur guztiat ure hartu gotela. Orduan, entreten nio pixke jendia. Gitarre batzu joitzak. Vale? Ontxena. Garatuko kamera igual, ez?
Parkau, ze justu amaieri puzkau diat pixket, nire riperra iriki diat, eta pixket lia indiat. Listo. Ja, hemen bueltan nauk. Ondo entretenido alde jendi baitz emateik, ez? Ez dakiz. Yo me lo estaba pasando bien, que eso es lo que me vale. Horri importaik. Ai, bai, madre mía. Ba, oin, sartu bat jubia pixket azken atalagin. Bueno, berez azken atala lehen itzein diauna da pixket, baina nola ja pixket itzein diauna horri buruz eta zea. Eta normalin hori ordu terdi gustatzen ziteketie, plan amaika terdi buelta hortan amaitu hau diau, 10 minutu gora, 10 minutu gora. Baina orduan, azken zea bezala, pixket direk gusto pertsonalatik itzen goi hau, bale? Orduan, oinen gotxet 3 galdera ditugunak oso simplik, baina aldi berin oso zailek. Talde favoritua? Ez ezin dut aukeratu. Da, nik depende nere mood, ez da gino esan. Adibidez, hau bai nabaritu indot asko. Etorri nintzenetik Londresera, Euskal Herriko grina, batezpen musikan, se me ha puesto por las nubes. Bai. Nik berri txarrak ezin eban entzun etorri baino lehen, igual, oiu eta listo. Eta bain, no te voy a decir que me sepa la discografía, pero Itoiz a muerte. Wow, Itoiz, wow. No ha sonado un... Hori zan Jean-Marie Kai, uste dut, que locura. Eta adibidez Imanol, nik, grazioso da, nire izena da Imanol Larzabalen gaitxik, hori abesa izan zana, kontatu, hori, sarren handian. Eta adibidez hori, oskorri daulako gauzak, bai ez dakitze gaitxik, dau inun, zorrantzako tipo bat, da rollo cantautoria, eta, no sé, sí, no sé. Euskal musika asko, eta bestela, no sé, es que ezin dut aukeratu. Esan altzut orain, igual, pues Fito Estopa es lo que más está ahí. Y Omar Montes. ¿Serio? Tío, tiene un disco de flamenco con cosas modernas, da la hostia. O sea, es que flamenco guztetan gazta, bai, gitarran asuntoa, no sé, ez dakit. Lagundik gaztasko a encontrar armonías nuevas, rollo acorde frigio. Bai. Maravilloso. Orduan ez dakit, olako... Olako gauzek, hori, baina, karo, gatza da flamenko entzutea, da nahiko heavy paloido. Orduen edo aurkitzen dozuz gauzek, rollo, pues, Rosalía tiene cosas que están guay, aunque es de noche da hori, ezakita, baten coverra, pero abesti entzuten dozu, eta pasaden uran egin eban hile bat de flamenco, crash course, Miguel Gil da, hori, guitarrista profesional bate Espainian, y pues eso, entender un poco los palos, batez ritmo entzako super importante, anitzako ritmoa, gure dot ondo barneratu, orduan hori, si queréis, Omar Montes, un disco de todo flamenco, gainera jartzen dutxu, bulerías, tangos, y empiezas a hacer el oído, eta, mierda, pero me encanta. Venga, urrengo galdera errez baino zaila, diska gogoena? Bicho, mira, mi top, ahora mismo, ahí tengo... O sea, es que... Rory Gallagher, Fleetwood Mac Rumors, obra maestra, Beijing Thin Lizzy Live and Dangerous, New York Sky Jazz Ensemble, Scorpions Blackout y el antitodo de Scorbuto. Eta ez dakit, nire izkai gogokona depende bai, baina Rumors adibidez, una obra maestra. Zona metal, pues Symbolic de Death da nere, igual metal inguruan, Death san taldea atera ustana thrash metaletik Death metalera, orduen Symbolic eta The Sound of Perseverance, maravilloso. Basakia igual pixet klitxe dala, baina niretzat The Sound of nola, The Sound of Silence o nola hori. The Voice of the Soul. The Voice of the Soul, ikiston guapo ziok tema hori. Borja egon zan Dezeko tributoan, Bilbo Rocken,
duela 13-14 urte, ni 17 urte neko zenean, eta hor zan beraz autonomen momentuen, eta la petó, hizo no el The Voice of the Soul, y es que fue un momento, madre mía. Buah, latz. Bai. Eta hemendik, ja, hirugarrenea, kanta favoritoa. Joder, es que sí que son fácil, difíciles, Fuah. Ez dakit, barriro be momentuan arabera, baino... Joder... Madre mía. Beitxu, Izarapean, Imanol, igual es un tema que me haría llorar de lejos, de lejos. Bai, ni superletrista txarranaz, orduen... bueno, no soy letrista, orduen... Beitxu itzen dut, gentian, zeinik dekiesenak letrak que me llamen. Ta Imanol adibidez, poeta increíble bat zan. Fito, lo mismo, Gorka Orbizu, otro más. Hori bai, ingeleraz ezin dut egin, ingeleraz ez dakiz zergaitxik, es que no... Presta atención a la música o a la letra, las dos no me da la cabeza, o sea, no puedo traducir en mi mente mientras... Esto, eta gero bebai, bitxu, Hermanos Gutiérrez, da, bi anai dira, Suitzarren bizi da, baino bere heritage da Puerto Rico, Costa Rica, olako zer. Eta bekie talde, bueno, da dúo, son los dos guitarristas, con un Fender Princeton Reverb, con una Gretsch, eta ditzen dabe Southern Instrumental Music, deitzen dabe. Vale. Y eta ahorra es donde estoy pillando también lo. Eta, tío, es una experiencia la música de ellos. Da instrumentala eta da gitarrak bakarrik, igual gero zuzenien itzen dabe loops con timbales y cosas así para dar un poco más de cuerpo, pero es que, tío, estar tranquilo otro nivel. Y ya está. Es que ez dakit, es que azkenien jarri nahi que berbaiten de canciones que me tocan, me mueven, baino bai, no sé, oiu adibidez be bai, ez dakit zergatik da oso zerra hotzan, que me... No sé. Estribillo nola estrofan? Nik uste da bion kombinazioa. Porque justo gonaz pixate ikasten horre, bueno, ikasten ez, ahotzan melodia pixate ataratzen, eta igual estoy metiendo la gamba, baina eitzen dau, altu dago estrofan estribioan baino getzau, eta bien kombinazio, eta gero letra olako kantatzeko erakin, nik uste dekolaz hori, empuje o no sé, ez dakit, actitud, llamémoslo actitud. Nik uste zure izaera eszenatokizan asko esaten dau, pues zuri buruz, ez? Eta bebai de lo que estás ofreciendo. Nire unibertsitatean esaten dabe que se lo pasan bien viéndome tocar porque bailo, hago el imbécil, pues es que ez dakit, es que azkenien, si yo me lo estoy pasando bien, se tiene que notar, tío. Yo, olako taldeak egoten dizena joten que es que son... Hola, es... Igual, o sea, esan gure dut, Rammstein baldin bazara, tío, lo habéis hecho de puta madre. Tenéis una presencia, tenéis un código, una vestimenta, ondo, baina gero, ez dakit, rock eitzen badozunik ezin dut ikusi holan pertsona bat. Edo bere gitarra begira denbora baten. Itzako eye contact super importante da. Jenteak ikusi bizaitxu mugitzuten, ez dakit, horrek asko laguntzen da, tío. Ja. Nik egiz izan baina ninauk gitarri goigoxen, da hola egoten anexotakoa, baino, karo, nik solo komplikako jontzetxeat. Batxe nere buri trampa jartzi gustatzen zitekela, da gilipoia zen aukelako, ez? Baina, einalko nian solo asko simplio eta geixoko zau, baina, bueno, nik hori nahiat. Baina, geho egizek rifetan jata buru moitzeatela, geho kiston lepoko mine urrungo honien, tio. En plan, urru honien ez nau da, zer deka hoi. Es que nik bebai nabaritu itzen dut, igual es mi paranoia, ez? Mi paranoia o lo que nik sentitzen dutena. Zubaldi masa ez joten hola, no proyectas igual el sonido. Ezagin nola zan, nire unian dauz tipo bat, non klasien, porque sin más le cogieron a él, porque era ejemplo claro, ez? Jarri zan klasien erdizen joten, eta tipa joten dao, rollo jorobado baten moduen bitxuten bera. Eta es como, tío,
botas aitzez atxera, lasaitzu, y el cuerpo, esa osa intenso, Ja, beste... es más natural, Bai, bebai tempo antzako, ez? Nik hemen ikasiten gauza bat da, tempoan klikean jo, edo kliko baino atzetik. lehen, edo klikon atzetik. Eta nik nire bixuki da bateri jolia da, eta superlagunak gara, eta berak esaztan, nik ikasteko klikan atzien joteko, jo behar neban nola nasikeran. Y te echas un poco para atrás y ya como que no hay que partirse el cuello, ¿no? Pero fluyes de otra manera. Está aquí no las dan. Un poco etérea la conversación, ¿es? Baino, ez daki, garrantzi handi ematen zat orain gauza asko, neban pentsetan egiz esan, no sé. Sí, la verdad. Vale. Baina, Venga, oinengo jat, elkarrizketa hauetako osea, kaldera estrellatako bat. Ikusi egin joiz La Resistencia? joder, colega. Bai, ez? ¿Cuánto has follado? No, lasai, ez. Nei hori txite interesatzen. Nei interesatzen zitegenak zenbat diru daukegen baino, zenbat diru daukegen gitarratan. Ze gitarra dauzkek momentu honetan, eta zenbat diru balixoik gitarra badoitzek. Venga, hengo zuturra, gure baduzu? Bai. Telecaster. Amerikan, 2004koa, bigarren eskuko erosita, Guabísimo. duela 2 urte, zuma pagan eban. Esango zut pounds, edo, bueno, trago al euro, ¿cuánto pagué? Venga, al euro, Más o menos. 1.200 euro, 1.200 da ez dakiz zer, movida da kolorea. Gure neban nolan hori bat, y es como... Bai, igual es la guitarra casi que más uso. Vale, gero dekot... La bestia parda, la Explorera. Hau da, Amerikarra bebai, 2006koa. Movida da, claro, ni txikien nintzanien nekan dirurik. Orduen, tenía una ML del 70 hori, la Trans Brazilian Burst, eta listo. Orduen, claro, nik uste nebazan hauek gitarriek, eta zan rollo... Orduan, erosten dodaz gitarrak beti 2010ko hamarkadan erdizekoak. Orduan, hau 2006koa, tío, 900 euro. Se te va la olla. Hostia. Ez neban sinitzi. Osea, 900 da berreita marlako zeu zer. Nun topauan hori? Guitarristas.info. Benetan. Buah. Movida da, gitarra hauek, hasi dira presioan gora joaten, pero una barbaria. Orduan esan eban gure dut bat, ez dut aukera bardina izango. A ber, marka batzuk dekoz, hemen atzien eta... Horrek igualdik, tío. Horrek, nei... Horri importantzia ematen jendea... A ber, ulertu aldiat, baina ez dik soniduan bate diferentzik atatzen, tío. Eta movida bat da, igual, bat dimako un crack edo mastilla. Hori beste zozek. Del uso, pera. Vale, gero... Si, de hecho, nei personalki nire gitarra urdina beti irabiltzea dena, ziok hemen azpian, hau dana zeukak, dana raiauta. Ze, nik beti biltzitzikat kremailera duen prakak, orduan kremailerakin beti, baina niretzat hori izea ditu, markas de guerra, otxe, nola esan. Hori, tal cual. Hori egin neuk egintziz joaten markak ditugi. Eta hau da la parejita de la Explorer. La inube. Io, hau bebai 2007koa, eta hau erosin eban bebai 1.200 euro. Eta orain dauz, 1.000 en pounds, 1.500 pounds, dira 1.000 euro edo. Eta ikusi neban, impoluta, tío. Y... es que es otra guitarra que... Hauek bizek daz, Drop Zen, Explorer eta Flying. Eta hori, tío, tener una Flying, tocar un Open C con un Marshall, ez da, niretzako da, una experiencia, tío, y dices, oh, qué power. Pero, venga, garez dizena, itzikote amairako. A ver. Hau da nere akustikoa. Vale. Martin bat, Triple Zero Sapele. Es que ez gaztaz gustatzen akustika oso brillantiak. Me gustan oscuritas, rollo folk edo, eta hau entzune bani, fue como... Super, no sé. Me gustó mogollon, eta kolori eta gana. Eta, bueno, gero, la Strato, espera. Vale, ni nabil gitarrak erosten pensando que voy a vivir de ello, ¿vale? En unos años veremos, dicho, ¿eh?
Erra. Hau da, talientzako eta holan gizau erabiltzen dutena. Sin más, así que naseken 3 single coil, baina ipintzat una Sur SSV, eta bak dira Bare Knuckle Iris Tour, supongo que están basadas en Rory Gallagher, que me encanta. Eta, bueno, ez nago oso posik, porque, bueno, komponenteak ez dira oso ondo sartzen barruen, orduen hau igual, gero volumenak ez da oso igualeta, ez da, izerbatxik ezin dut, mucho ruido los potenciómetros, orduen asko erabiltzen dut, baino en algún momento venderé y me haré una custom, yo creo, de alguna marca así chula. Hau izan zan, zer, 1.001 pound, osea, 1.200 euro de la cosa ser, eta 600 pavos de pastillas. Buah. Edo la cosa ser, 600 pavos ez dakit, baina SSV izin ziren 70 piko, eta 200 no sé cuánto beste bi single coilak, gehi la soldadura otros 100 pavos, más soldarlo yo, hacerlo mal, cabrearme, cagarme en Dios y tener que llevar a alguien a que me lo suelte. Azkenik la joya la corona. Ar. Hau da, 2007ko 335. Eta hau, tio, erakutzik dut kamera honegaz, a ver ikusten dan las aguas, tío. Es que es otro nivel. Eta gero nia honekin, baina, karo, hau baltza da, baina gero marroia izkinetan, tío. Eta gitarra honegaz izein kezu dana, osea... Horiek, Eta soinuen aldetik be bai, tío. A ver, pues justo ahora con el sonido que tengo, pues no sé, baina... Soinuen aldetik, eske egin zein kezu dana funky be bai. Distorsiorik gabe. Eta, las puffs, las PFs, hau dira Classic 57, Joe Bonamassa eta olakoa jotzeko, edo Gary Moore, eski tiene un... Deko langarra bat ez dakit nola zan. Bai, justo. Eta gero bajatzen baduzu volumenatik... Toke jazzi hori igual, ez? Ja? Ez, movida da, nabaritu dutela asko los guitarristas pecamos de no usar el volumen. Eta honek adibidez... Que holan... Baina ya bajatzen dozu pizati. Beste ekspresibidade bat zauek. Eta gero, karo, solo dator, ya... Increíble. Claro, hau ezin dut unibertsitatea eruan, porque hau bigarren eskuko izan zila 2.900 euro. Wow. Bai. Pero no me arrepiento, también te digo, no me arrepiento. Baño, que tío, eraman eman batien y a un batería se le escapó la baqueta, me pegó una hostia, marca bateko amen y es como, nunca más. Nunca más. Eta gero, bueno, ampliak eta hori, pues eso, Friedman, Victory, eta pedalak nabiloin handatzen pixet, un fuzz, nire pedaleran neska honegaz jotzeko, dekot un fuzz, Andy Timmons Plus Distortion, Pog, hori oktabadoria, itxeko para ayudar al fuzz, bai. Juliana Chorus eta Reverb, eta gero erabiltzen dut HX Stomp delay eta reverb. Eta gero pedaleran dizen, oin justo gure dut erosi Strymon Big Sky eta Strymon Timeline horiek delay eta reverb dira. Baina ya lo probas. Eso ya, me van a robar. Eta nada, boost, tío, dago hemen unibertsitatean tipo bat eitzen dituena pedalak, y le compré el Boost Willys. Y es la puta hostia, tío. O sea, gauza bat ikasi dutena da ampliak tratatzera, ez? Eta nik adibidez Boost Willys ez dut erabiltzen pa volumen. Erabiltzen dut, naiz eta volumena emon nik erabiltzen dut para que me dé thickness, ez da nola zan.
O sea, nik lehen pentsetan eman un boost, te da más volumen. Es como, no, depende de lo que hagas. Ni normalien amplia eruten dut Age of Breakup, rollo jote oso suave, limpio, baino sonatzen da. Orduan, karo, horrek ematen dozte aukera asko, itxeko soinu, pero barbaridade bat. Nik pedaleran deko daz, gain staging, ez? Boost, un pequeño overdrive, una distorsión, no sé qué, eta horregaz itzen dozu la cascada de, pues, de un channel, te sacas 5 sonidos que suenan de maravilla. Eta, baina hori, es un arte, eta volumenagaz, eta holan, eta... Ez dakit, sentitzen dute askatasuna dekotela, eta batez be konfiantza, bain dekotena da konfiantza, pa que me des un Marshall y te diga, vale, te saco el sonido, porque lehen erabiltzen eban bakarrik Axe FX, Kemper, nik danako ikindo daz, Quad Cortexa baino, eta... Es que no sabía sacar sonido en ampli, tío, es que era vergonzoso, pero de vergüenza. Honai momentu bat, idoia, mila esker 10 bit hoiegatik. Eman 10 sentimo bota zizkigute oantxe txatian, hemen artegira. Oye. 10 sentimo, eskerrik asko, benetan. Oye, postena. Horiek. Egiten zu lana superona da, osea, nik bakit egon beharko nintzen pizket al loro ez, baino... Ezagit, azkenean ikusten dute Londresen eta dana ez, eta munduen daola asko, eta baino gu etxean, que sé que me carga los de las romerías eta dana, pero kalitate asko da Euskal Herrian, tío. Musikan aldetik, osea, es que... Eta niri kostein gaztaz 3 urte konturatzea de decir, tío, ¿qué ando mirando pa fuera si no sé ni lo que tengo en casa? Ez, eta horregaitxik orain gure dut, nik dakidanagaz, Euskal Herrira buelto eta esan, vale, Euskal Herriek, hau musikan aldetik, hau eman dozte, zer emango txat nik orain Euskal Herriko musikari bueltan, ez? Eta jendiakin hori jo, eta ezagit, a ver, igual dago jentia ez dakina ni bezalako sortea edo sorte txarra, ez? Atatzeko eta ikasteko kanpuen, eta, tío, pues si tengo la suerte de traer algo de información y explicarla y... No sé, tío, azkenien mundu hau, batez be musikaren mundua supergatza da, eta lagunak ekun behar dozuz, tío, no hay que ser un amargado en esta vida, ni nada, ni... Gentie, beldurra dekin gentia bere lana lortze, bere lana hori... Aurrera emateko... Joder, me cago en sos. Toulouse. Bere lana galtzeko. Galtzeko, bai. Bere lana galtzeko dekin gentie, beldurra dekin gentie... Gente horrek ez deko lekurik mundu honetan, tío. Ni técnicos ni nada. O sea, hay que ser compañeros, sobre todo. Zuk esatezuna, ¿eh? Talde batien sas eta si alguien te puede echar una mano, ¿por qué no lo vas a hacer? No sé, la gente que dice, no, es que igual el próximo bolo es cabeza de cartel. Pues si es cabeza de cartel, se acordará de ti, igual te lleva a ti de support, ¿eh? O sea, no sé. Ya. Amigos hasta en el infierno y ser buena persona, tío. Ba, bai. Da, ero, Hori da, urduri nagoelako, tío. Nere exak esan ustan baten, Aserre zaudenien, triste zaudenien, edo urduri zaudenien, hartzen dozu gitarra, eta, hostia, psikologas gora etxen, y pues no me había dado cuenta, pero es que es verdad. Baina, engotxeat, ja, amaitzen guteko, ze amaikaterri pasatu izki hau. Hori barkatu. Ez, lasai. Etziok, problemaik esan dira, 10 minutu gora bera, nahi berrintziakela. Engozkiat galdera batzuk pixkat dire gustoak ezautzeko edo ezautzen amaitzeko, esango jau. Eta gero engozkiat azkeneko galdera batzuk, bueno, hori kireko jat. Vale, ze musikokin gustatuko zidan ire ametzetako taldi egie, rollo Dream Team bat. En plan, alineación perfecta. Eta etxago zertan zentzuik euki, esan nahiat. Guai, euna egena zaligek. Carlos Raya, tío. Fiton guitarristi. Vale. Es que no tengo suficientes, hombre. Gero, bajoantzako, ez dakit, tío. Igual klasiko bat, ez? Leland Sklar edo hori dana dakoa, da musiko sesión de Nashville, superfamatu, Ez dakit, es que bajoan... no sabría, no he investigado mucho, la verdad. Edo depende, gure si estamos hablando ya de... Si da igual la lógica. Da igual la lógica. Carlos Raya igual como guitarrista para algo de rock. Gero... Bajoantzako... Tío, berritxarretako baju joleak. Es que tiene un rollo, un sonido... Baina Rubio edo gaur egun. Rubio edo David González. Bai, hori. Eta baterian...
me pillas ahí... No, lehen esango notzun, pues cualquier persona que haga blast beat, doble bombo, eta aurrera. Baina, orain... Tío, glaukomako bat eize. Vale. ¿Cómo domina el hi-hat ese hombre? Buah! O sea, bere hi-hat acentuak eta danak, Kaliman diskoan eskiz... Qué barbaridad, tío. Tipo de hemen esaterik Gojirako a tu plantier. Tú, ojo con ese. Ojo. Ikusi, bakizu zein dan el estepario siberiano. Bai, noski. Ikusi jo su vídeo de Cona reaccionando a Mario Duplantier. Ez Tío, diat tienes ikusi. que ver. Hazten da Rondo, se le va descomponiendo la cara y va poniendo unas caras como diciendo, aquí no sé qué hace. Y pasa a la siguiente sección. Puta madre, con videopachas, unas risas. Duplantier, ojo, Qué barbaridad. Es que hori estepario siberianore, ojo puto cuidado. Bai. Saratoga has dagoen, que bueno, hostia, estás girando baño, Duplantier. Mesugakoa be bai, tam jake hori. Es que, no sé. Es que, claro, es que jasertzen bara Matt Halper me bai, periferikoa... Ojo. Es que jende hon asko ziok. Ya, pero yo soy un matado. Venga, oin ingoiat azken bigarren galderi, eta dek, nahi ditxeat, ire bost gitarrista favorito internazionalki, eta beste bost Euskal Herri mailan. Vale, internacionalki, Chuck Schuldiner, Death, Bai? 100%. Joder, macho, tío, es que me pones unos aprietos. Kirchhammer? Ay, Gary Moore, bicho, me ha venido Gary Moore. Gary Moore. Joe Bonamassa, bebai. Vale. Jo, Bonamassa. Qué cabrón. Ay, joder, me estoy poniendo nervioso. Es que está aquí, alguno que... Plini, mira, Plini me gusta mucho. Lo que pasa es que ahora injusto Hiru Horriekas esango neban que ya cumple. Y si tengo que poner alguno más, Dean McDarrell también. No sé, aunque no entiendo lo que hace, flipate koga, tío. O sea... Claro, bebai gero gauza bat ulertu dutena aurten da la diferencia entre songwriter eta guitarist. Porque Mark Tremonti, berak esaten dau, bera songwriter bat dala. Da la casualidad que la gente piensa que es el mejor guitarrista de lo que sea. Baina berak izete es songwriter. Otuen Dave Davison, Revocation, Technical Death Metal bebai, eta... Eta gero Euskal Herri maila, gorka hori bizu, songwriting. Es que bere idazteko era... Oso naik. Es que, ezagit, bideo bat beren asaten, es que yo quería ser como Gorosabel, es Shred eta Cineman, es como, no necesitas, subier. Lasai, ondo zaiz hona. Eta hau beti errepikatzeat tema hon atalontan jendik gorka hor bizu aipatzekanin, bueno, igual ez da oso gitarrista, nola ez da oso gitarrista hona? En plan... Saiatu beren mobidak ikesten, saiatu. En plan, nik personalki berritxarrak asko jodeat, eta azo de kantu batzu esateken apute zeme hau zertan naidek. Eta abestu ganien. Eta abestu, exactamente. Ez que da beti adibide huela jartzeat, gaina esan daik lehen oiu ikasi dekela. Oiuko rifa, ¿Cómo cuesta eso de...? Gara, hostia. Baina hori baino gehiago dek, gero pasatzekan intropeoa. Bueno, oso txunkoa, Gloria. Venga, beste lau falta zaizki. Vale, Aimar Arejita. O sea, es que nabil payasos, nabil saiatzen ikasten, no puedo, tío. Es que super, ezagit, berak, behitxu, justu egon gara lehen berbaitzen nola gitarra komunikatzen dizen, payaso, abesti horrek, da la comunicación perfecta. O sea, gitarra batamatik, eta zelan eitzen da ben hor rollo el flow. Aimar Arejita oso nahi baita bai. Increíble. Gero, bueno, Fito, bere musika idazteko hori, ez bakarrik jotzeko era, que konturatu naz es bastante mejor de lo que pensaba. Borja. Bai. Es que no, es que... Es que ez aiz lehenengo pertsona Borja ipatu duna hemen, eta es que irutzizitek era bat normala dala Borja ipatzi hemen. Eta gero bai, hau da nivel personal, ez dut ezautzen, baino
Duela, osea, nik nire lagunik onenetariko bat Tolosarra da, ez? Eta, gutxi ginen, bueno, duela ezagutu nintzezan, unibertsitatean, orduan, Mhm. berak beti ezeteztan, hemen Tolosan dago tipoa, gitarra jatzen dagoena, no sé qué, no sé cuánto, tal. Bitxu bire bideoak, eta deko bideoa Tears in Heaven, eta Sahara hori Tony McAlpina, pues, Ander Zubillaga. Anderzubillaga. Eta, claro, nik inoz ez dut Ander ezautu, baino, gero argizak itzen negoanien baten laudion, etorri zan jotzen, hau nola zan, zen talde bite zan metalero, hau, joder, coño, que usan el fuego. Anderzubillagin Governors. Gobernors. Claro, que te van en dropa en algún tema, tío, una barbaridad así. Bideik ez. Zaki, baina Kempergas el Victory, diciendo... Eta gero, claro, bere Instagrama aurkitu neban, y es rollo guitarrista de sesión para Xabi Solano. Eta horako gentikaz. Eta, orduan, nere... Tío, yo sí llego a la mitad de lo que es él, encantado. O sea, Euskal Herrisen bizitzen. Euskal Herrisen musikaz bizi da, jotzen da Gobernorsen, deko rock, gero sesion musikali bezala, eta gero bideoak, dekizen bideoak Instagramen, es como, sabes de lo que hablas, sabes muy bien de lo que hablas. Eta gustatzen gaztabe bai, o sea, nik hau nabilkaste noen, ez? El solo shred, no hay que impresionar a los guitarristas, hay que impresionar al público. Eta berak, deko itxura dela, típico, tengo las pistolas guardadas. Bai. Gure badot, behitxu, baino ez dut denbora guztiz engongor in your face, ez. Bai. Nik egongo txiri eta apatien itzen dut, eta esatezu, ai, ze ondo. Hor da gitarristarik onena, el que hace ahí, eta, tío, ez dut inor esauto, eta, tío, me gustaría algún día hablar con él, ez dakit, ez, igual aholkuak emoteko zerrein lezakeden, edo... nik ezautzea elkarrizketatu nian hemen, eta aparte nire lagun, de hecho txatintziok nire lagun oso maten lagunak, así que nahi bada egingo jau zubi lan pixkat zubi lagakin kontaktua auki alizateko. Ze tipo, me encantaría. tipo oso jatorra, esan nahiat, tipo oso... Bideotan ikusten da, tío, es que es como... Tipo oso jatorra, Eta, bueno, hemen, esateik Mick Paerrek, ez du aipatu Gorosabel? Noa, eta, bueno... A ver. Se da por descontado, ya. Ez. O sea, nik Zutagarren fan super handiz izen naz, beti, eta... me encanta Zutagar. Baino... Soy técnico y he trabajado con ellos, tío. Eta gaizki. A ver, es gaizki. No, o sea, es gaizki, baina no sé, es dakit nola... Tío, no sé cómo... O sea, es que no quiero sonar que son mala gente ni nada por el estilo, baino... Ez dakit nola esan, cuando te gustan, cuando etzazu lanein zure idolokaz esaten dabe. Nei. Eta nik egona Zutagarren kontzertu askotan, eta, yo que sé, teknikoaren aldetik igual ikusten dodaz gauzak que no me gustan, eta ya zuzenien relazionatu izan dozu bandagaz, igual ez da justoa ez, pues, no sé. Eta, bueno, a ver, tío, Pistia, por ejemplo, solo hori, es que algún día ojalá me pueda sacar el solo ese. Es que Pistia para mí es la epítome, ez dakit nola esan. Hori egize da, se me hacen repetitivos. Hori da, entzune ban azkenengo diska, ez txakurrak solten diska, ez dakit nola esan. Hori guan... Portada da, laranja... Hori guan, ez bizili gau... Ja, ez duten atxo neure, tío. Bizili gau da, aurrengoa. Baina, bueno, hori da, baina, claro, nik Zutagar, tío, Rotafles agarrasik asan zen erengo bestia que dije, ¿por qué? ¿Y por qué quiero más? Hemen, txatin nahi dituk adarra jotzen nahi zizku txatin, en plan de baneauen koaguela, zaten, no sé qué. Joder, si solo de Gorosabel da, de tonterías que he dicho. Baina, amaitzeko, engo jauna, eta hau ja ban bat bezala hartu lehigena aldimak, baina, bueno, ez dek ban bat, ez dek ja ordue gainintzauk egula, eta ja junen berdia egula. Baina, oinarte ire guztu batik galdetu diat, eta oin galdetu diat ire anti guztu batik. Eta nahi diat, momentu honetan emango diat aukeria, internazionalki Euskal Herri mailan euk nahi dekena, talde edo artista bat, eta bere diskografi guztia, botoi bat eman eta ezabatzeko. Ze ezabatuko duke? Musikatik. Es que, a ver, movida trap mugimenduagaz, ez? Batez be. Vale. La gentie, yo creo que
la música zuk esan zu bezala, es respetable, y te puede gustar o no te puede gustar, pero es respetable. Movidan un nazten zunien gauza batzuei buruz berbaitzen, eta etzara, nola esan, responsable de sus efectos. Vale. Eta trap musikan adibidez, saldu itzen da asko imagen bat de superstar, rockstar, en drogas, no sé qué, mala vida, ez? Eta baino gero zure publikoa umiek dira, tio. Ja. Izan behar zara pixel kontziente, nik adibidez kitkeo, ez? Egon zan la resistencian, a mi kitkeo me da asko. Baino, resistentzian egon zanien, zuk ikusein kezu bere atzien, zeo zer dagoela, edo Don Patricio, ez dakit, beste bat egon zan bebai, Cecilio G, eta nik esaten tipo, zu normal bada. Eta gero, zuk ikustezu bideoa resistentzian, eta esatezu, vale, zu normal bada, baino papel bat da bileitzen. Coges en cambio a la... Zeran da, esta, la de... A la Zoe edo Bad Gyal, tío, Bad Gyal, por ejemplo. Mira, Bad Gyal, borra todo. Bad Gyal adibidez, hau da ez da bakarrik musika, hau da nik pertsona ikusten doan, oza, ez dakit, sozialki ja, creo que Bad Gyal, oza, feminismoan asunto eta hori berbaitza, horreri buruz berbaitza, es necesario, ¿vale? Pero sé consecuente con lo que dices, tío. Gente guztiak ez da mezu harrapako, ¿vale? Eta zuk sabiz, gauza bat jartzen zure hauen oso garrantzitsua dana pertsona askorentzako, eta estás banalizando mucho, tío. Estás banalizando. Eta ez dakit, pena ematen dozte que se asocie, no sé, la música moderna al final, gentiek ez da ikusten hori pertsonajea. Yo veo Cannibal Corpse eta nik badakit, bueno, vale, el guitarrista, caso aparte, ¿es? Baina nik badakit que necropedofilia, pues abesti bat dala y que nadie va a hacer eso. Baina si estás hablando de, no sé, de los oricos, de... Yo qué sé, todas putas lo de la Zoe, es como, a ver, o sea, esan gure, mesua igual galdu itzen da pixat, Aktitudea, o sea, jarreriegaz galtzen da mesua. Eta, tío, zure publikoa umiek dira, lo siento, no puedes salir en un programa de la tele hablando de liar porros con un morao que no puedes ni hacer esto. Ez dakit, nik uste jentiek izan behar dela pixkat gehiago responsable de lo que hace y de lo que dice. Bai, ulertzeat. Bai, ulertzeat. Da, baseat, para nada ezin diatela nik nire burua jende horrekin konparau, ez dagoetelako jende horrek dauken difusizun laurdenare ez. Baina adibidez, ni gaur egun kanuto asko ez diat erretzen, lortu dutela pixkete nivela geiztie, baina Twitchen hasi nitzean inda, nik askotan igual, irikitzenean direktue eta kamarik entzenean eta churrasko bat erretzenean tranquilamente eta segitzenian direktu duten, ez? Baina beti intentatzenean, tío, aparte jarretxe zagoetela kanala para más de 18, beti intentatzenean direktun ez erretzen. Geokistan morauekin egon gonauk da, baina behintzet hori, eta kexen bat degorreatik, ez? En plan, entre comillas, personaje publiko bat nauk, nahiz da ezuki difusizio oso ondixe, eta enitxean ondo sentitzen neure burukin, hori, imagen hori ematen bezala jendin aurrin, ez? Eta gaur egun etxa bat problema mititzeko nik kanuto asko erreitxea dela nire bizixen zier, eta hondigene tartimein gustatzen zitekela erretzia, baina hori, zea banalidade hori eman gabe bezala. Da irutzen zitek eta hau ja pixket Euskal Herriko adibidea jartzatik, Chill Mafia adibidez, irutzen zitek proiektu bezala interesanti dela, eta hori onartuko jat, joder, baina bat irutzen zitek, tio, ire kantun konstante bat izetie, danat drogautea hola, eta ziok esaldi bat, nola mi primo murió por una pepa o perdió la cabeza por una pepa, pero a mí que bien me sienta, serio, tío, en plan... Eta ez nauk, ja ez da txilmazio bakarrik, esan nahi, eta jute magitu 80garren hamarkadatako rock taldetarare, holako mierda lepoziok, eta hori igualmente irudizitek gaizki, ez hau eztek nik txilmazian kontra zehose dauketelako, edo ez haudek gehien bat, irudizitekela hori ikizan dekena, ez? Askotan rockstar papel hori oin nasen, bat atzetik daukeken hori papel hori betetzeko behar horrek igual bultzatzea hula, hain abiertamente esango ja outro bat itxetea, eo... Hori da, bai. Neupe hori asuna horitzen dute, lo de hablar abiertamente de las drogas, como, tío. Gauzaek, hablar abiertamente de las drogas hori itzi bain gaizki, en plan, argisek drogak existitzei be, eta etxaude gaizki. Baino, eki drogan apologi indoloro bat bezala, en plan,
oin drogatzen nahi da, de puta madre ziok, eta nik igual 20 urtekin enitxean konstiente kanutu ze kaltein egin. Oin, otamarrekin urte batzuk erretzen egon da gero, oin konstiente nau kanutu ze kaltein egin. Hori da. Eta ja neuke beste erabatea planteatzeiat horri buruz nola hitzein, horri buruz ze irudi eman. Tartimen kanutu batzuk erretzen nahi, de puta madre irutzezite, baina kontu zibiliai. Zan nahi, ez tabakue, dek ziok, oin ja, nahiko gaizki ikusite ziok, esan gaizki, etzi gaino ondo ikusite, tabaku gauze bat kiston kalti egena, eta urtero milega pertsona eltzetu tabaku batik, eta erretzei hau tranquilamente. Bai, totalmente. Eta izengo goba mesela gauze oso normal bat, eta normalaek baino... Etzen izan behar. Eta azkenin neure hitzeien liaien hau, eta ja amaitxeko gozizkuek, orduan amaitzeko gauze bat dengo, bale? Eskauko jatenaek, zehoze jotzeko. Riff bat nahegena. Ik nahi degena jo, eta nik ire gainetik improvisako jat aldiaten ondona. Ez dira ze prometitzen. Venga, perfecto, me Eta hola xebukako, jo. Jendik hemen funky esatei, baina nik funky xetzaiatzen moduz molda gora guen, Ez digo dugu pixat blues, tío. Es que funky nitzako bai, gatz, ahora no quieres hacer... ez. Ezin dut egin honegaz. B minor. Ez, B Dorian. Vale. Eskerrik asko da noi. Aio!